Арбаңыздар Кыргыз элим, атым Кылчыбек болот. Мына Кыргызстандын жараны кадары кайрылып жатам. Өзгөчө ошол жерде Кыргызстандын аял затына кайрылат элем. Эжекелер, апалар, энелер, карындаштар, сиңдилер, келгиле, мынакей биздин жигиттерибиздин жанына туруп, аталарыбыздын жанына туруп, до конца турайык, кетпейбиз, күрөшөбүз, туралы. Чыккыла эшке. Мындайды, биз кул эмеспиз. Күрөшөлү. Аял затым, айымдар, Кыргызстандын айымдары чыккыла. Мынакей, коркпогула. Бир бололу, күчтүү бололу. Рахмат. Ушундай карындаштарыбыз, апалар бар, Кыргыз элинин келечеги бар. Өзүм жаш кезимде чыгармачыл адам болоюн деген ниетим бар эле. Çalsın. Barış Trost, до конца Trost. Kırgızistan'da çıkamayla bağlaç. Malas'tan çılçı. Malas'tan çılçı. Kırgızistan'da bir parti yok olur. Kırgızistan'da. Malas dur baltayı basıyor. Malas dur baltayı. Malas dur baltayı. Kırgızistan hazır elçi çoğulsun. Hiç kanda provokatsiya bozmayın. Bu yaktan mikrofonu çulunmay, göçöge çulunmay. Peki, sıkıntın, çulunmay. Bu yaktan, özüçene bakmayın. Biz sosyalistten taybaşız gerek. Biz hazırkı uçuda, hazırkı. Оғырабалызға, мұна біздің президенттер емескен, біздің бұрынғы бұға чайын айдап бүткен президенттеріміз кескелдікті құйрығы екен оказывается. Кескелдіктерден ең ерегі болса депутаттар екен. Жанары бұл Баймановтардың бардығы креслосына жабышып отырғандары. Ошолар екен. Мұны ел білші, ел қандай жарларын білбей жүрген. Эмоция қалдырмай ошол жерден. Бардығыз ақырқы өзіңізді мақсат тұсқа жетмейінше кетпегіле. Barınan çakram gitmeyle. Ben barınan çakram şu жерден bir karıştırmağına. Hiç şaka basmağına. Hiçbir zdanияға, hiçbir bürönün mülküne kol salmağına. Bardığız çoğulup, barızdın el. Bunun 7 oblasttan gelen el. Bardığız çoğulup, hayırlalı. Çön tinç geçsin. Eğer gitmese, el bilek. Nişetten ne ötken. Dağırca ayıp koyun. Soğuğanızға, ушул жерге чогулганыңызга 2 сааттан өттү. 2 сааттан. Биз шайлаған амалдуу ученыйларды так үйдө отурандар. Кыйын экен бирөө басып келип азыр сүйлөшпөйт беле. Өзүлөрүнүн эмесин айтпайт беле. Алардын бул жерге басып келбей атканы элди, от алып жаткан элди огош бетер провокация кылып атат. Огош бетер провокация кылып атат. Алардын келбегени, кайрылбаганы bilimdikten, mekenimden de çıkıp gelip alar da karısın, alar da kırgızın cananı, alar da kılgan işin özüne aytsın, moynuna alsın, el geçiret, kırgız eline gel, geç unluğa. Yine be, azamat edin, buna çın aytayım balдар, sыймык da ayvay толкундан odat, anı tura düşüngülü, oşonduktan hazır. Biz bardığız kızı kaldırmay. Bu жерде тұрғандың бары Кыргыз елінің келешегін көңіл ұрып тұрады. Анша-мұнша düşünmözlüktер olsa көңіл ұрағыла. Мына бұл жерде енем de қошаға шақырып атады. Жаштар, бармыз бі!
алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Азамат Баяманов, жарандык активист. Сиздердин араңыздарда жүргөн баламын.